ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke futhi neindaba ke ithinto ezedisk ezenze kanje khona la eMzansi hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe ku double thinta uMama Joy ongumlandeli omkhulu weBafana Bafana endolu daba ke futhi liphinde ke lithinte lapha uMinister of Sports and Arts and Culture yena ku Gayton Mackenzie. So lana ke babukeli uMama Joy lapha ku Twitter wenzeke enye ipost etrend kakhulu andike suse ukukhulu ukukhuluma. Ngiyathemba ke mbukeli uthi uyibona ke leyo post yakhe ke uMama Joy. So lapha na ke Times Live yafaka kolunye udaba la yaveza khona ukuthi ke idepartment ithe ayinayo ke budget yama fans or abalandeli abazohamba ke beyosupport eBafana Bafana khona ke lapha kwi World Cup ngawo uJune. So Mama Joy ubeke sebhala ke lapha ku Twitter njengoba kubona ke lapho escreenini la abhale khona and wathega naye ku Minister uGayton Mackenzie wathega ke nawo lapha iDepartment of Sports and Culture eveza khona ukuthi ke bathi ke ngeke bekhona ukuthi ke bebasize beyobuka ke iWorld Cup beyosupporta ke Bafana Bafana and wabeke sebhala ke futhi ukuthi uthandazela ukuthi upresident ebanikeke lapha uMinister omusha weSports and Culture. So Minister uGayton Mackenzie ubeke semphendula uMama Joy uthi ke indoda yakhe le yale eFrance ayimkhokhele. Ngiyathemba ke mbukeli ukuthi ayibona ke lo tweet uthi ke ayimkhokhele and uyaveza ukuthi ke iEuro is strong kakhulu and ubeke sesho ukuthi ke Frenchmen are known to be romantic. So iyona ke ngibukela i-tweets ezo yena ku Gayton Mackenzie ephendula ke lapha uMama Joy. So siyazi ke babukeli ukuthi ke isikhathi esiningi uma ke Bafana Bafana iyodlala ke imidlalo le ama competition lawa amakhulu angaphandle ukuthi ke bona ke uMama Joy banokuhamba ke lapha mahala basuke behanjiswa iyona ke department yaka Sports and Culture nawo ke lapha ama sponsor asuke ke siza abalandeli ukuthi ke beyosupporta yona ke Bafana Bafana. So kulonyaka ke impela ngathi izinto izobheda njengoba ke Department of Sports and Culture bengayingeni shuthi uMama Joy abayike lapha kwi World Cup.